Mina engikhulumayo ngikhuluma ngisendaweni eyasefumukwe esigabeni sasePhuza Makhiko. Ngingukhethiwe Ndlovu ozelwe ngo-1955 mhlaka 10 October. Ukhuluma esendaweni yakoMgungu ekhulumela umzukulu wakhe umntana omzawakhe obesiyalobola ngobuhle esihlangane labo. Ngikhanye ngikujabulela ukuthi umntanami ukwanise ukuyahlenga umkakhe sisaphila sihamba silaye. Lokhu okwenzakale namhlanje yikho kungijabulileyo ukuthi ku-2020 bengihlangane lento enje. So ukulobola komzukulu wami ngapha empilweni yami, okwezempilo kunengi kungathi kungidukuluzile kakhulu. Hlukuluzwe ukuthiya ingane yami ingangigulelanga nje yapho ukuqamuka ngingekho ngisukile ngiserigation. Lokho kwangihlukuluza lakathesi, lokho esahlukuluzile ngiyazama ukuzikhulula kodwa ngihlukuluzeki. Ngilapha engikhona ngisakhona ukuthi angazi ukuthi ngincedise kanjani ukuthi umoya wami uze ukhululeke, loba ngihamba soyindodana yami yabe ngingane ngahlana layo ngoba yangichiya ngingayilindele. Ngoba ngaphuma ekuseni ngo-9 ngo-12 bazongitshela ukuthi usethule. Ngathi into yangihlukuluza kakhulu sibili empilweni yami kuze kuchayela ngalalamhlanje. Yikho kwangihlukuluzayo ngoba lakathesi loba ngihamba ngithola ngani indodana yami ngizayibona. Yayindodana yami es8 ebantwaneni bami. Bengikhangelela ukuthi nxa ngiphila ngikwanise lezulu lisinaso ngilime, ngithi loba ngisiyale inkosi ingangibiza ngithiye ngibonisile abantwabami indlela yokuthi bengaziphilisa njani kuze kuphele, kuze kufike leyo mnyaka engizalala ngawo. Yikho engikufisayo loba ngihamba emhlabeni.